ubuzima, iki gitangaza mu isanzure, hashize imyaka ikabakaba miliyari enye bubayeho. Naho tw'abantu hashize imyaka 200,000 gusa. Nyamara twabashije guhungabanya ubwuzuzanye bwa ngombwa cyane ku buzima bwo ku isi. Igihe cyo kwisubiraho ni iki? Icy'ingenzi si ibyo twahombye, ahubwo n'ibyo dusigaranye. Tuzi neza ko muri iki gihe ibisubizo bihari. Twese dufite ubushobozi bwo guhinduka. None ni iki dutegereje?